Evo zbog čega svi pričaju o ovome. Jedva čekam da je vidim. Anneli o susreti sa Norom priznala sve o odnosu sa Đukićem, a ono što je rekla o Maji ostavit će vas u šoku. Neposredno pred početak sinoćnog izdanja na emisije Narod pita, Anneli Ahmić govorila je i otkrila kako se osjeća svega nekoliko dana nakon završetka Elite. Emotivno je progovorila o dirljivom video pozivu sa ćerkom Norom, priznala koliko joj teško pada razdvojenost i otkrila kada konečno kreće put Sarajeva kako bi je zagrlila. Osim toga, Anneli se osvrnula i na odnose sa bivšim cimerima, priznala koju je nakon reality najviše iznenadio, a stavila je tačku i na nagađanja o odnosu sa Filip Đukićem. Otkrila je da li između njih postoji nešto više od prijateljstva i kakav je njihov odnos danas. Na samom startu razgovora Anneli je otkrila kako se osjeća. Da li su ušte utisci tu, da li su velike emocije i bukvalno kako se osjeća bez Nore. Iskreno, nije se još leglo, iako sam emotivna, umorna sam jako, a susrela sam se sa više ljudima, ali ne i sa mojom Norom. Sutra idem kući, sutra idem da vidim moju Noru. Negde mi je bilo krivo što sam morala da ostanem. Nisam mogla odmah da odem zbog snimanja i emisije Narod pita. Već sam pre nekoliko dana planirala put, ali sam imala obaveze. Malo pre, do sad kad sam se šminkala, same su mi krenule suze. Idem kući. Izlazile se suze, sami su idili suze, rekla je Anneli, pa je otkrila kako je protekao poziv sa Norom. Bilo je prelepo. Ona se toliko promenila i samo priča, sjajna je. Pokazala mi je kuću, a sve mi je govorila šta da radim. Stalno mislim na nju i jedva čekam da je zagrlim. Prijatelji dolaze po mene, ne idem sama. Rekla sam im da i nigde ne zastanu na ručak, da me voze pravo kući. Nema stanu, nema nigde gde bi željela ja da ručam i da pijem kafu. Želim što pre da zagrlim svoju ćerku. Anneli je otkrila da li je promenila mišljenje o nekom bivšim cimerima, da li je vidjela nešto u cimerima. Iskreno, ja te klipove slabo gledam i ne pratim ih mnogo, ali Maja me iznenadila svojim potezom. Zašto je ponosna na to? I ona se ponaša kao da je sve normalno, ne vređa, ne pluje. Iako sme nas dve imale najveće sukobe u tokom cele sezone, rekla je Anneli i otkrila sa kim je ostala u dobrim odnosima. Sa Filip, Pečenica, Mića, Milanče, Piksi, to su ljudi sa kojima sam ostala u kontaktu. Zaista nisam imala vremena da se čujem ni sa kim drugi, jer sam imala više poslova. Sve vreme sam posvetila na ćerci i porodici i smo se gledale na kameru, rekla je Annela i otkrila da li je sa Filipom u vezi. Nema tu ništa. Mi smo se čuli juče i to je sve ok. Ostalo je na tome. Samo kontakt i to je to, rekla je Anneli.